Benzar Competition Feeder zasniva se na konstrukciji starog legendarnog Energo Team Competition Feedera, od koga je mnogo moderniji, elegantniji i laganiji. Blank je trodilni, proizveden je od visoko kvalitetnog IM12 karbona, koji ovom štapu daje izuzetne karakteristike. Deklarisana težina bacanja definisana u rasponu od 10 do 45 grama i odgovara realnom stanju. Ima izuzetan odnos oštrine i stepena savijanja, što omogućava zabacivanje tereta bez imalo napora sa jedne, a fantastično savijanje pod pritiskom ribe sa druge strane. Što se akcije tiče, radi se o školskom primjeru štapa srednje akcije, koja je u principu najpoželjnija kod feeder štapova, gdje se svi segmenti savijaju s razmjerno opterećenjem. Veoma je lagan, težak je 176 grama, jako lepo leži u ruci i veoma je dobro izbalansiran. Sam finiš štapa je također nešto što je za pohvalu, jer štap i estetski deluje jako lepo, čemu posebno doprinosi sivkasta polumat boja blanka. U kompletu se nalazi 5 vrhova, od kojih je jedan od fiberglasa sa deklarisanih 0,5 unci i 4 karbonska od 0,75, 1, 1,5 i 2 unci. Vrhovi su na prva dva segmenta obojeni crvenom bojom, a također su preciznije i luksuznije odrađeni nego kod ranijih modela. Sprovodnici su meć tipa, ima ih 15 komada, odlično prate liniju štapa, dobro su raspoređeni, a ono što je sada već svojstveno za Energo Team, odličnog su kvaliteta. Rukohvati su dobro uklopljeni sa blankom i optimalnih proporcija. Prednji rukohvat je klasičnog tipa napravljen od plute, dok je donji deo kombinacije pluta guma. Upotrebnu vrednost Competition ostvaruje ne samo svojom elegancijom, fantastičnom signalizacijom trzaja i odličnom akcijom, već širokim prostorom namene. Svoje mogućnosti prvenstveno će opravdati na stajećim vodama, ali se bez problema može koristiti na manjim rekama. Najiskrenija preporuka je za takmičarski ribolov i može slobodno da stane u stroj ravnopravno sa najpopularnijim štapovima u toj klasi. Naravno, njegovim mogućnostima bit će prezadovoljni rekreativni ribolovci koji pre svega žele vrhunski štap za belu ribu, a koji će biti pouzdani u onim slučajevima kada se ulove krupniji primjerci. Idealan je za lov sitne i srednje krupne bele ribe. U praksi je već dokazao svoj kvalitet, a idejni tvorac ovog štapa, rumunski reprezentativac Benzar Žolt, još u početnoj fazi testiranja svašta je radio sa ovim štapom. Ne samo da je pecao deverike od par kilograma, već je imao prilike da isproba mogućnosti svoga remek dela i na šarenima teških preko 10 kg. Osim modela dužine 3,60 metara, u ponudi su varijante od 3,30 i 3,90. Benzar Competition Feeder potražite u najbližoj partnerskoj prodavnici Energo Teama.